Evikini lelengcile litiko letempilo eMpumalanga lethule lihlelo lelitawusebentela etikwalo kuqinisekisa kuphepha kwamalunga emphakathi kulama holiday akhisimusi. Kanti ke emoyeni samukela umphathiswa wetempilo eMpumalanga Sasekani Manzini kusichazela kabanti ngalo lihlelo. Asikubingelele emphathiswa sikwamukele etindzabeni teswanti la ku SABC1. Luquketheni lo lihlelo futhi ke ngabe kuhloswe ini ngalo? Ngibiyelelo kuwe Rebecca nababukeli bonke basemakhaya. Yebo njengelitiko letempilo sithe ngomhla ka10 bese ke siyalauncha lolu hlelo lokuthi ke sibuke ukuthi ngesikhathi sema holiday la kaChristmas silitiko letempilo ingabe sikulungele yini ukuthi sisebenzisane nemaphoyisa nema traffic ukuze ukuthi ke kungabi ngoba siyathi ke Rebecca nibabukele emakhaya ukuthi si province siborderisha to ema country Mozambique, Swaziland lokusho kona ukuthi imoto tiningi kakhulu emgwaqeni bese kubaleka kakhulu ukuthi nathi kuleli hlangothi letema ambulance sibe ready ukuthi makukhona ma accident laba khona ngoba vele siyathi nathi ukuthi every time makufika letikhathi bantu bajabula kakhulu kugcwele kakhulu emgwaqeni lokwenda ukuthi kube nema accident ngaleyo ndlela nokuthi ke gender based violence bantu basebenathile uthola ukuthi bayalwa sebayagwazana bayadubulana thina silitiko letempilo ke kufuna sibe ready kodwa kulomnyaka Rebecca nibabukeli basemakhaya siphinze futhi sibuke ukuthi ke bantu bayayilandzela yini imigomo ye COVID-19 sibe ready sibe khona sichubeke siscreen bantu ne vaccine rollout yethu sichubeke sijove bantu emaborder ukuthi simake sure ukusebenzisana national ukuthi bantu baya testwa NHLS ikhona ukutesta abantu laba bangenako noma baphuma kuze ukuthi babe nema results ye COVID-19 so sibuka lihlelo lonke nokuthi ke futhi nasema clinic nasesibhedlela futhi singathi ngikhismuthi bantu bafika ema clinic ithola ukuthi sithi bonke umuntu bonesi bodokotela bathathe ama leave siyabuka lokho ukuthi ke sibe ne staff lesi enough ukuze ukuthi eletempilo atina holiday atina makhismusi bantu bachubeke bathola amaphilisi bachubeke futhi bathole ukuthi bayasitakala kulezibhedlela nema clinic ethu eMpumalanga. Ingabe ngaphambilini luke lwaba khona yini lihlelo lolufana nalolu noma ke kuyaqala lonyaka nangabe luke lwaba khona lwaba nayo yini imiphumela lebeyilinzelekile? Rebecca nebabukele emakhaya yonke iminyaka kuletikhasi la Tanyalo vele uyobona emaphoyisa nawo abaready ukuthi alu emgwaqeni siyabona sekunema roadblock nani nathi silitiko letempilo siyadilungiselela yonke iminyaka simake sure ukuthi siba nolihlelo lotowenda ukuthi ke singavuke ekseni sithole ukuthi akuna dokotela akuna manesi akuna ma ambulance and futhi siye sibekena lama ambulance etindzaweni la sathi khona ngithi sebenzisana nemaphoyisa ukuthi siyathi la ngobuningi iminyaka ledlulile kuba nema accident or la ma strategic areas la kuba lula ukuthi kube i-center i-ambulance khona ukuthi sifika so yonke iminyaka Rebecca nebabukele emakhaya siba nalo lolihlelo siyalauncha official ukuze ukuthi sathi ukuthi nathi njengelitiko letempilo sitawu responda njani uma kukhona lama accident laba khona ngalesikhathi lesi. Uthini umlayeto wakho kulama holiday akhisimusi? Umlayeto wami nje ngeMisiwe Health eMpumalanga sicela kakhulu ukuthi Christmas masitawusho nje sisudle kahle sibantu baseMpumalanga abantu base South Africa ukuthi kokuqala nje sihambe siyojova uma singakajovi ukuze siphephe futhi ke sihlale emakhaya enjoy lama holiday nema families wethu kubaleka kakhulu ukuthi nakhona noma sihlele nama family wethu singahlali sihlangene kakhulu asi observe social distance sanitize sifake ifonyo lokubalekile futhi simake sure ukuthi ke uma ugula uchubeke ungalinzi singidawuya uma unyaka uqala ngoba kugula akupostpone ma clinic dibhedlela kuvuliwe tinsita tikhona donke ukuze ukuthi sikuncede ukuze ukuthi sonke sithi makufika January sibe siphelele simindeni sima communities South Africa yonke. Mphathi sibonga kakhulu isikhathi sakho.